Zdravo, draga djeco. Ja sam Karla, a mi se ponovno družimo uz bajke. Ovoga puta uz bajku braće Grimm, Kralj kljunoglavi. Zamislite, baš dobar naziv, zar ne? Živjela jednom princeza koja je izmišljala stotine opravdanja da bi izbjegla udaju. Kad se pojavio zgodni i pametni princ i zatražio njenu ruku, ona je vrisnula. Ne želim ga, brada mu je kao kljun drozda. Kljunoglavi, svi su povikali, smijući se. A djevojkin otac, kralj, već umoran od njenih bijesnih ispada, reče: udaćeš se za prvog prosjaka koji pokuca na naša vrata. Tako i bi. Jadna djevojka bi primorana da napusti dvorac i krene s mužem u susjedno kraljevstvo, gdje poče da radi kao sobarica u kraljevskoj palači. Svako jutro je čistila pod i da bi dobila hranu, sakupljala je ostatke i krila ih u džepovima. Jednom, za vrijeme zabave, dok je služila piće u zvanicima, princ tog kraljevstva je pozvan na ples, ali joj hrana ispadne iz džepova. Djevojka posramljena pobježe, ali je princ sustigne i uhvativši je za ruku, reče: to sam ja, kljunoglavi. Ja sam bio i prosjak koji te je oženio. Htio sam da naučiš da budeš ljubaznija i skromnija. I uspjela si. Dvoje mladih su se zagrlili i od toga dana živjeli su u palači.